Iya kak Malang. Jidroto. Ding-dingannya bro. Jadi sao cok. Lah telat. Bapak Muslim Channel saking meram cinta damai gada damel semua kliwon bulane besar monggo ngriki jaipongan monggo sami jogetan apa Muslim Zainal. Keadaan masjid, ayo tetap ngeban gendingi asik ah. Ku tak kelar bula mikir apa Muslim sakit hati mak salanjeng terak pacer mak kote temor mon kerua bintang sebuna ajar jajar kang Muslim elencak temor manter-manter dadi juduna Karepet nabi dang jahi pada pasah lena kajening aduh baba naga Muslim padang baik hebalo pasete kening aduh monolar mate alengker amaleko dalam lobengan detak kelar alek suliha boleh rasana niser saking takok aksena benga kita nasoro pakanina justru pekai du soro korong pekiran nanti kang apa sangin sakajaki pokok polo rebe nyenale Isabella beda bendung soro nangkel mon pitenareng datin toreje toro dutak burung dikaben bulan bila manjadu papila tolang ngelotoreki ngelorong hei sejak palambak molangka sanantapon dagang apolo satanang biru poncana dutek kening kabede terong saking sayang dikelik jauh di sana dutek kening katang bekerong sorori beserompong edaja meneserenadu epenaan tore apa sapampang kibadeka mon marinawa etina matur sumadun atas penghormatan Kang Muslim Zainal saking Meraan jaipongan salajengipun kula aturaken dumateng sederek kita Cak Kusmawan saking Bodang bergabung Sulamat Bapak Andi juga saking Bodang Cak Imam Nanda Mojo Cak Hasan saking Persil Bapak Konati saking Kudus bergabung Cak Wahid yang datangnya dari Selok Gondang calon rebupon di bulan Rasul Tayu Panjilaras. Sekalian Bapak Seneki saking Persil, Cak Arifin ugi saking Persil,
Bapak Satuman saking Burno, bergabung Bapak Sukardi saking Kedawung, Bapak Samlaji Putra ugi saking Kedawung, Kang Sai Kenongo, Bung Hairul Pakel, Cak Tikno Tias ugi saking Pakel, Panti Bapak Radit ugi saking Pakel, Bapak Sari saking Pakel, Bapak Suwadi Wonokerto, bergabung Cak Mul Khairul ugi saking Pakel, Cak Buati saking Dalor, Kang Sulipjat duduk manis dulu. Iya Sulipjat. Kang Sampurjat saking Dalor bareng Bang.